Hey yo, what's up? Welcome to the podcast at /Life Wasekazi. Gama lami ngaphiwe man Emfuleni 7100. Yabo, namhlanje umhla yi13 kunyanga yesihlanu. Ndithi mandize manizonixelele yabo. Otherwise sinezinto ezizayo ezilapha endleleni ngunguku. Yabo, umzekelo umuntu oqala uMasira ukhupha i-remix kaMolo. Yabo, if ukhona ku social media so singayibona track leya ithi Molo igama layo yabo. So Friday umjida uzodropa ilanduka i-remix yayo. Yabo, khona iNiggaz Official share kanti ufuna uzireveala ke zonaka. Yabo, singayicalanga singesanga kude. Yabo, ngixelela basinento ezimnandi ezikhukekayo yabo. Nge30 kaMay yabo uProchild usestrand. Yabo, naye is doing a show naye pha eAfrica yami yabo. Ngithi ku social media. Do follow la event and then tholakala estrand now yabo. Asihambe ke mina nami yabo Emfuleni 7100 silapha Emfuleni yabo.